Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Kaying dorbar tawan jong Khasils Autonomous District Council. Haka dorbar mangtengka jongka kalashim yakarai bantung da ke komiti bakarpang banyatai sanibha habai day bat kaanro jongka Khasils Autonomous District Council kata ke Khasils Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill arhajar arpway bat ka amendment. Hadin balawan ra ya kini kaanro nakaliang kaying dorbar tawan kalaitai sanibha bin babin bat nakaliang yatai kalakentu ya ka executive committee bantau shwa da ka committee banyakren halor kene ka ain bat hadin ke jingatai banya kilaya menjur lang bantau da ka committee hakaba usiem unlong uchaman usketri ka executive unlong usketri jong kane ka committee bat hapo kane ka committee ki member kilong oba PNSM ba lamprang bla oba deu nongalam jongkai liang etei oba pol lengdo oba bindo lanong bat oba martel mukhem. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration clause by clause. Mr. Chairman, sir, I beg to move that clause 2 with Appendix 1 and 2 annexed thereto of the bill do stand part of the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. I beg to move that in subsection 21 of section 2, the word record of rights may be substituted by the word land rights. The amendment move is placed before the House. The mover will please initiate discussion. Mr. Deputy Chairman, sir, Kublish Bun Flaai Kalat Kabangan Yoban Yathir Hakane Kamat Kaba Kongsan Ba Kabayadei Batka Kendo Hakaba Lawara Yakane Ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Mr. Chairman, sir, ka jingbu jonga yakane ka amendment yakane ka bill kalong ba kini ki kentien bat kidon katu kane ki clause ki ba kane ka bill kampanye hab but habang ipet ya kane ka record of rights dan ipet ya ka history but ya ki past judgments jong ka Supreme Court kane ka record of rights kadang long kata ketien pareng ka baki ong kadang long presumptive in nature but keba ngidang la ban presume ban antan but kalong ka ikay ka kentien ka ba haka code of law kadang la ban challenge de dangi pai ki verdict jong Supreme Court kaktien land title certificate kadai ka ba biang tam na baro ki dokumen ki ba ke Supreme Court kala upheld ya pun ki judgments ha ka ba kala penkesan ba haka jakar record of rights ka land title kalong kawai na ka benta ka ba klan ba ka dokumen na menta ki pajba ba jong kinong snong jong ka haka schedule jong ka Khasi Hills Autonomous District Council te kani kaan nga sukaan ong Mr. Deputy Chairman, sir, kani kaan la sushna tang ban supun hunye ki hima bat ya ka sarkar bat ka district council dan ipet ki clause ka ba ki ong ka record of rights kamut ka district council kelas long tang kata ka record keeper kaban supun bu record namenta kini ki kot jaka jong ki pajba ki bahap apo ka jurisdiction jong ka council but ngadapet ya hai kani ka anru Mr. Deputy Chairman, sir, ki pajba ki sekeli jengkeli yangi wei pai wei ki member namar bangi dapet ya kani ka an ka khampat kedau bat ka khampat peni hang no ba nilalat banlek na sub registrar tengah try shua ban pass yang ka bill na request under rule 80 of the Assam and Meghalaya Autonomous District Council rules ba ka isi kan refer shua ka select committee bat kanum kerki bakan pass yang ka bill kenang ba nginla ban penitenat bat penwandur kenang ba nginum sya ban bu jengkeli hau pat ba balai ngi shu pass kerki yang ka bill hapo ka house klam da yo ya consultation jong ki hima bat bobon balang
Ilajan ka High Court na kapor kelawan rabun ki verdict. Kiba mod ban penduno yang handai disutrat bahas Supreme Court ki survive. Badan bon ki kes rang basnong. Sa kendiat jandu handai di Supreme Court pasti ka bahaya ka interim order baka disengsul kas regulation kita ngitrika. Ka criminal cases ka High Court la persangkat bala banong nak bandel ka por disengsul court. Dia panggil Supreme Court kasti. Hakam ni ka bentang pada ngam kuat ba nalor bala sa gedi no haka sorbar indirectly in surrender no you can right to the council through our own legislative don ka ginga tu ka bong ada kitnat di bangi pom iben si aryan no yung met ba kata ka bakam ta susu ya met ba baleng ang tam Mr. Deputy Chairman sa nilai tindak sa genesis ka history jong kadi kasi ka jong manam grand show ya kai malakran haka general discussion on principle dengan ka bill haka jing sisya kat kum ka paragraph 20 land is under the district councils ka jurisdiction jong par 20 ka cai kini baru di hap apa uput usam jong ka council Laibor haka paragraph 8 what is land revenue regulation haka paragraph 8 Laibor what is land revenue tangba Klasna ya United kira adopt ya United khasi jaiga district land revenue regulation 1953 kadang na faida kita ke volume 2 ka intention ka long ban go for revenue hanai na ka tahu tu ka jilong tu ka history hari kasi nyimnut su banyak cekmat namar bakandai ke revenue hapo ka council kamdai ke revenue hapo ke British kamdai ke revenue lan hapo ke Indian dominant kamdai ke revenue lan hapo Assam kamdai ke revenue lan hapo ke council kamdai ke revenue lan hapo ke Meghalaya yang to wala kadon hagani ka lobuk nyimnut banyak cekmat kabaka jente hil kaya cekmat dan amen from time to time ya kala adopted land regulation daga bagi orang bagadi ka revenue lan hak for British kan de revenue lan ka council wala katar ke pen phaino so ba through resolution 1971 kamang nga amis no ay regulation namar nga hapan serenda bagi paipa na kapra dimbian kan hal bangi pai ya kan ka kertang jongka ni ka bill regulation and admission of land bill hadis mau junga la di ban no regulation and admission of land record and mo juga state tadi ka land survey and record preparation ni yang di bentuk lang ya ka state government land record and survey and preparation mo 2021 namar bengi use yang records kiba pun ji history yang jadi bagalan issue warga state akan mau bersama ya kalantan faak dalam dari kejap semen pambu ke betul ya kes apa Supreme Court namun pen ong kumne bala dalam kumno kumno ngidon kami ka thorough discussion dari kapenta ka state of Meghalaya haga Meghalaya land survey and record preparation 1980 haga section 29A khong ba staff and officer of the district council are under the direct control of the Department of Survey and Records. That is it. We are the council ketika autonomous body bagi staff kami they are under the direct control of the department. Isu tu lap mangi. Nak try kajimi nagalan survey tu kan nang yo. Point of order, Mr. Deputy Chairman. Point of order. Okay, member badan burong ula move ya ke amendment ya ini close de ngangas mau ba ke discussion ke depan long high low tai benta dan member badan burong demokrat wara ya ke general discussion ya ke bill bro kawe haba ya ke bill la dep introduce la dep benta tang ban pas ya ke bill ha dan itu dan ngalengok ba haba bu ya ke amendment
tengah soba dewan keran halo kini kebentar. Let me clarify. Let me clarify. It is a parliamentarian convention. It is a parliamentary convention in the Legislative Assembly. It is the parliamentary convention in the Parliament. That when we during the discussion of amendment, we can discuss. Ya kebil. Namun perdebat ong ba, ketika law, ketika parliamentary convention, parliamentary practice. Lah kalau parliament, pada hapo assembly, ni kepala long kembali. Hak bagi discuss, ya ke interest juga bodoh kebil. Tong, nak kepat yo deputy chairman bagi siam, kan dia nak bentuk interest langsung ni borok. Just mau penyiaran dia yo telai. Tanpa dia yo bentalang. Nama kadang-kadang nak bentuk interest dong ka yang sensar bakal yake. Yo saya dapat jimpen scam hatin belayo ya record right. Kepas musi kalau kan dikit. Hawan fasani belayo ya right of records, record of rights. Usai isu siam ya ka kod jimpen scam. Kadang routing agency, record keeping agency, kepemudaan authority juga. Lada banyak ikan tam kerti, bagi paulan ilan hodal. Kinuan hang ni, ngambil jadi boy. Namar ba hakas terang jom kistab jongi hapok lan sorbe. Lan sorbe jongi kadang ki field staff hat tangut, ki hapok establishment del saumut, hap tangut. Henry ke jisha ke jimut jom kapil kalong batang lada pidangkan for larger purpose. For larger purpose. Kumba kilek susah register. Kata ke? Henry ke jisha la di banang kumni ke. Bau rang basnang kerai dikur kebarang kendau kumba julang la practice. Jadi isu yang didulir jom ki Katpum ka prostat from A, from B, from C, from D. That is the law. Dan mereka no kita lagi masuk tu bagian hapai sabang, kena hapan lagi sa mining compulsory ke hapan wan sa disitulah. Few. Paniyo ya ka lantai tel certificate nya, gua jauh bukan lantai tel certificate, beautiful. Title kadang supreme. Tangini makniat saya na request ya ka siam ka isi ya yang insya bato dalam kepala nimpa ya kan ni sekali komiti but kadang kan ban one special session ini ya telang nak benta ban convince the house under the rules under the proviso juga sub rule 3 juga rule 36 akan jaka juga record right itu luar ketian land right pikir land right kalau ada lupa. The right of a person over land is already there. Nah kata-kata don kaman tahu record. Kemudian ban kelah humpong, ham yekran mentaya ke record of right. Because the right over land is already there, otherwise records will not arise. Dan nak tahu, dia ban suatu ekjing hangi. Nak tahu isu orang balik register milik simpata. Pilih simpata ke ilada pindan khandau. Pilih rekod ke ilada pindan khandau. Kamu ke khandau lah dan lupa. Sat tahu ini rekod. Saraji register. That's why. Tem tangim dia penkelak kampung. Therefore, misunderstanding jeng bajop. I hope I don't misunderstand him. Dan dia kata. Sisian bila dalam ke khandau, kamu lah establish lupa ke ownership jeng pi. You need only to go obtain your records and register. That is the meaning of this. Kajing kamu jong kene kalong ban pagi ni kebenta baik yaki ni kendo rai dari rai ni ikut haba ayaki seki landless people seki beriak ki pemton jaka kamu ba hang tu ke istimiti ke don kajing perkhan ba yaki ni kendo mendai ban ailat makin sulek kat bangun hendai bakan don ru kebenta ke ba kinda ai apa upuat mendai ban su ai ke ba
mon ai apa kaan nak tadau lawan ra apa kaan upuat undan kaan tu kandan hakum kita ke bentang te ikwe ke bentang ila de keren makini ke long ikap ke pengilai keren ngah kemau ba bibilung do yo there's no finality in public life ba bibilung do yo no finality in public life kaneru kamlong final berbuat nothing is final hakabede beti ai nomor ba kat banaya jipor kat kum kan necessity kat kum ke jingdon kam ke jingya juga por kinwan pu jipor ke bangi amen ya ki anya jong and that's why more than 100 times la amen the constitution of India also lada ka sodon kam bandra ka si select committee kumala ya ka patlang na kaliang jong mubaru bandra ka amendment juga por ba PNCM ngam don ni badong halon kata perhaps betul aja ngamong ye ke song jing aku bisa dom juga extra committee Suatu ini baladang pas sih kena kebel ke isi kalak baik nama pibot baik bapi. Jendrai syuabangan pois tang kuat banong bang sokemen bang UI di jeng sur mesim jong ke isi jong ini kopor. Pada kuat banong rupa pin break record ikni kawai. Pin break record managas ni bapi bipurom lam yang nak mentah ke jengbet ke jengbiang. Kejengbet jengbiang lang ke jong ini. Bat ia kata ingin haperto hirup. Nama nam tak kejengbet jengbiang lang ke jong ini tengah request nang mabam dei bang syukran rengai i sisa baka kya sisa bat ngidon kam sisahi bat ladana kaliang jong pi ke isi parok awai pi menjori tani ngai ba kalong ke jengkeman ya ke jelahi parok awai de namar kata si sisin na kaliang jong ang request bat ngi na kaliang jong ni ai ke jengkular bang support nang ni syakmat pidon kam yang ni ham habai de bagani kebel wala de benya sign la ne hakno gono ru komru ai lat kumla request syakmat dam de show ar pros ngi ru tang shi pros ngi kata ke de jeng request na kalian ke jong ngaru lomu the controlling committee mo hat isiam dari ni sofu kala abiang dari berba hoy marni ni brosyata ki kumbar ni on beriada ya jeka mo tereng bolong hadu mentang padron ka anj baskem jaka mandira jeka jogi Mencam senam ngilapas dengan gabil. Kelam dan bamuf amendment. Senam baladan. Ngam keren tang ya ka arpus ni. Dengan keren ya ka sistem. Hak senam ga baladap. Mundan bayu i kita ki jingduna akan ni gabil. Mo tere lengo aku tu kopor layo ban pas ke ya ka. Samdan ganu ka jingui dan raya kan ni ke klip mat ke menta ngilapoi ha ke stage ke ba ngala ban ong ba ngila ya syong bun sin pembala ong i LU mentan belum member ila dan benta di komiti ki jongi na jingmut na kapor se kapor pangilapoi ha ke benta ke ba ni wara biang sisin hadir pangila dak pandai dah kasi ke banga introduce dia ke bill ladon ka discussion bat ngalaku larut na kalian ke conga ba member ba move ke discussion ba nganwan ra kat tu kat ni ki jing penbet ko rejanda ya ki jing snow ki jong member bat kawi ke ba ngalong confuse mentan ni ke jing keren jong member badan burung nemokat yung ba ngiyayat ke convention mengingatkan mau biang-biang bisa yung we should not go by convention, we go by rule. Kita ada ketin ke ba PNC siya we should not go by convention, we should go by rule. Then what is the rule say? Kau ngayu ke rule? Boleh ke rule itu? On the day on which any such motion is made or any subsequent day to which the discussion is postponed, the principle of the bill and its general provision may be discussed, but the detail of the bill must not be discussed further than is necessary to explain its principle. At this stage, an amendment to the bill may be moved, but if the member in charge moved that the bill
be taken into consideration, any member may move as an amendment that the bill be referred to a select committee. Kamut bahaka tu ka sengi ka bangimu. Ba introduce ka bill. They ban move seka select committee. Tarika rule iti. Tenata kadao nga soba ngamtip kasyong ka discretion ka jong ka suki la ne em pada ban ben ni ka rule lagi ni yang saya kata convention mo haji sya ngala pensyai hak korajana kejonga yaki 80 points ki balarias ka member kabajing ada bakal right land ngilanang penbahas susu ban yat kat kumki nongrim bat ki riti bat khandau jong kitu kirai bat kawi ka ba ngim dei ban klep bakan ni ka bil kalong ban codify ya ka ega practice ka bangi but bandon kajing itu ya kita gidulir kikot kislah kibaladon nado ban barit but kajing ong jong member ba nado ba pentrika megani gabil kiwe kikot kim recognize yo hendrai ngila island akan gabil pat ban regularize lengba commutation kamut bandang pen scam su ya ka ega balada te Aisyah nga nakaliang jonga kaptam bamu dengan kabel ngalakwa ba ngin pas no dan rei ngamde UCM ba bulldoze ngan sengap ya kajing ya penilam jong kiwe ki member na sultanat ba member ki jongi badan buram tentang kalian tei bagi penpau ya kata kajing yar musim ke jongki mo nong ban ya trelang te Banum sim megapor hadin bangala perkhat ba berhadin bangala pensyong nongrem ya kijing snow jong ki member baro halo kan nongrem ba nakaliang kajungi kum bangala ong ikem lek keki ngani kam ila syong bun sien banga aku blei ki dikot jong ke komiti ki bla try stom pan penwandur yang kabel pembakalok tenre ngamkwa pembakalok mene bangan su bulldoze banyak sekmat nama ngasutu bahkan nombar ngadon lada akwa pan pas be ya kabel tenre kata kajing snow ke jonga kajing tiplam ke jonga ka feelings ke jonga ngandum dan jiksuk Mungkin jiksuk marba kat persanu itu. Bila bu ke kantin please sila kerpan please mo please tak kadau nak kalian keconga Mr. Deputy Chairman aku akan hukum ni tong ini lah saya select committee tangba ngan aikor tang shifosi buat hadir ini sewarak yang akan special session kabangin pan lagi member nang bangin yo akan pas ini tu. Saya kini ngatang saya keren mah ke select committee. I could bless you go ni member la I ki jingmut ki jongpi but let's see what nakaliang ke jongi ka liang sensyar ngasutu
Kidon katukan ingut ki member kiba dangdon jing sanut. Dangdon jing sanut. Kimpat le kimpat hun 100%. Namar balai ko perkema ba katngan mana kalong ba habang iwan hagen gayeng kan mau iwan ban thau ai. Tata kadau kajing kerpat kajongai ki member rapat habang ila sarkulit ikabil sobhaban kuli. Lewat mentaru ngin sarkulit biasa sisir hapok skosi sobhaban ai jemut ki kibil ki jongki kenang ba ngin yo ban pendap ya kakau. Tetang kini kintian boleh sibut. Oh nak kalian ya tei na propose ye ba PNC pemu member bat yo LO L-Blanc. Dan nak kalian ke jongi na propose ye ba bindu em lanong kemudian ni kidekat nang tai ba Martil and Mukim bat iba Polendo langut including Hakabade bat ka select committee hakabade bat ya kenika land bill te nakaliang jong EM in charge jong ka land wade ru CEM ila jet ya ba PNCM nakaliang yatai LO iba lamprang bla ba Martil Mukim iba Bendo Lanong bat iba Paul Lingdo kiban long ki member jongka select committee chairman long by CEM but member secretary in long secretary jongka executive committee